الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي أمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Ya Rabbimiz Allah, şu okan cümğa namazlarımızını, hem barşa okan namazlarımızını, kılgan dualarımızını, tutkan urazalarımızını, birgen sadakalarımızını, şalgan kurbanlarımızını, hem barşa kılgan amel ibadetlerimizni king rahmetin bilen kabullardan kıl. Bizden duamı titip kabirde yatışı Müslüman, Müslüme, mümin, mümine, ebi babalarımız, irtuğanlarımız, kız tuğanlarımız ruh şeriflerine eriştir. Onların barşasının da bilip bilmişe kılan günahların geçir. İzgiliklerin arttır, kabirlerin nurlandır, sıravların jingillerden kıl. Onların ruhların bizden şad kıl. Bizge özümüzge şu dünyada yaşaganda kuşkanlarını ötep tıyganlardan tıyılıp yaşarga ömür itirge nasip eyle. Rizıklarımızını, mallarımızını helal yollar bilen kesip itirge yardım et. Rizıklarımızga, mallarımızga bereketlerini indir. Көңілләребезгә тынычлык, тәннәребезгә саулык, сәламәтлек бир. Ya Rabbimiz Allah, bizning arabızdan ketip harbiy operatsiyada qatnaşkan, armiyada xizmat etgan yaqinlarimizga, tuğanlarımızga esenlik bir. Onlarni nashar o'limlardan, avrulardan saqla. Onlarga o'z g'oyalari yonina, tuğanlari, ata-onalari, bolalari yonina esen sog' qaytirgan nasib eyle ya Rabbimiz Allah. Hamda bizning din qardoshimiz Haji Shuhrat Şifa. Ya Rabbi Allah esenlik, sağlık, şifalarını nasip eyle. Hem de tirilip çıkırgan nasip eyle bizim arabızga ya Rabbimiz Allah. Hem de ballarımızga, ınıklarımızga tevfik, hidayet bir, merhametli, şefkatli, iyilikli, etiyenisin, ebi babasın hürmet etuşu bendelerden bulup, uzunun dinini kuvvetlevşi bendelerden bulsalarıydı ya Rabbimiz Allah. Ya Rabbimiz Allah meştibizge yardım etken türlü kuş kuvvetlerin, malların kirtken din kardeşlerimizge ya Rabbi Allah ecir savaplarını nasip eyle. Niyetlerin ya Rabbi Allah niyetlerine, muratlarına erişirgen nasip eyle. Oktık suluşlarımızda sungu sözlerimiz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi bulup sungu urunlarımızını barışabızın da uzunun firdevs cennetinde kıl. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.